Esta agencija koja se bavi prodajom aviokarata, smještaja, renta-kara i svime što ide u turističkom tom sektoru. Radimo ne samo za studente, nego za nestudente. Znači mogu ići i profesori, i odrasli, i poslovni ljudi, svi, znači bake, djede, svi mogu putovati. Razlika je u tome što se za studente i za nestudente koji su do 26-27 godina starosti imaju određene popuste. Više od 8 sati morate imati vizu za Katar. Da vam to onda opet bez veze ne isplati. Veliki dio svijeta je popularan. Prošle godine se dosta osjetilo povećanje zanimanja za Tajland, recimo, Bangkok uvijek. Tajland, Vijetnam, Kambodža, taj dio. Australija je uvijek popularna i Južna Amerika. ISEC iskaznica pomaže znači za popuste pri kupnji karte. Ove su cijene znači studentske i za mlade. Aviokarte koje se mogu kupiti moraju biti znači uz tu iskaznicu. A ona osim za aviokarte je sa popustima za smještaj, za muzeje, kazališta, imate nekim čak i pubovima.